Just the one change. Faveur Wilfred Kouassi from Cote d'Ivoire is the new goalkeeper. Makes his debut here in South African football. He was with Joliba of Mali last season. About the weak backs in Mtaga and Hadebe. Morbi back into Sekhukhune colours. He was at Siwelele last season. He replaces up in attack. The generals in that middle in assisting the front runners. Saw him earn that transfer to Orlando Pirates. So underway here. William had a chance to have a look at the pitch conditions. Peter Stadium wangaphela umdlalo ngenxa yemvula bahamba njalo nakumakokolo ecela indlela umfana nangesana uMobi aqala ukusala kaMobi kanje akuqala ukusala kaMobi kanjena khumbula ehutshwa uMbappe Tiavuti plus ukuthi bheka uMobi mntanami bheka uMobi mntanami bheka uMobi mntanami swele intambo yokumfoka Mtaka Omega inhlanhla ivumanga yabira yena Mtaka futhi kodwa ke khona insizwe phansi baba uMazulu nansi ngena lapha umlonde imbanjwa amaqokolo sendaweni enhle Shaleyo Shaleyo thando lwethu kwenye ngingakalikhwenye ninabe ngikwazi ngikutshelile ngakahlulwa elinye Dave plus ukuthi lapha nansi insizwa ibhonqabhonqa phansi okuyibona ke abakhala khona ukuthi hayibo lishawa kanjani igoli ukuthi umuntu ehle phansi kodwa ngiyawuthanda lwethu ngwenya emthinta uHadebe ethinta ubuthelezi ukuthi ke makezwe ngendaba ubheka lapha ngomaqokolo naye ebesithi mhlawumbe uzojaja unompempo wathi ball advantage qhamuka njengamanje ungwenya ecibile uyishaya bomshosha phansi kodwa ke beyikhona iblock Yamatsatanza ko Pretoria ashintsha besikhu abala khona ke Siwelele njengoba ingena Sekhukhune uMisipam save yokuqala ke lapha ke yakhe ke uKhaosi behamba uEllis Ramala ebethwele amahlombe bamphoqa ukuthi ke lapha ke shaya isave umfana wale kweSodiete Drogba no Yaya Toure mbeke nje uzenze mkhulu uthinta ibhola ke nyawo lapha ke Tiavuti plus ukuthi ngoba ke lapha ke ubheka indlela eze ngayo Ramala final kanti ke lenkondla ibizwa ngokuthi eChatsworth okwakuyigama lePlus ngo1848 indoda ebizwa ngoSamuel Babington yathe bahlangana kwesibili ke naye ke Nancy counter uMaspam Shaleyo azikho umuntu lapha yebo mshaka isithwephu yebo lifuli mntana miyeke ndaba akabhotshisa abafana Dave plus ukujama ubheke lapha ke kwaqhumuka uMindwa Imane kwandwiza imbokothe awubheka imbokothe indiza mntanami shi jikitshelwa uqhumisa ibhamu kodwa ke na kwe deflection ke lapha siyale deflection lapha ke kena uFelix yona imphazamisile bukeka kwi-own goal ndalibheke ipalalo othi uyalithinta nje liyohlangana nenet njengoba sibheka nje Shaleyo hey nanso lentathe sikhuluma ngayo bola lishayiwe lagijima lahamba lapha ke phansi qhamuka nje kwabeka unyawo lapha lihle kanjalo ngakazoyibone khona kikebe yihle ujabula abantwana la kuyona ke MTN8 wafa lekhona agincikela nje ke lotwana beka nje ke lapha ke unyawo okukela shawe nje ke yagincika ibiqinile ke la lebhola uye ke lapha ke uhale nobuka nje ke zange lithinta abantu abaningi MTN8 abayo lapha ke Sekhukhune ukuhamba phambili ke okokuqala umbheke nje uvele waleqa wezwa ngendaba Ramala Shaleyo Abineloko bahlabani bantwana
uFaithful Kawusi. Hey, mtalami. That's all about teachers. Athazwane akayikholwa neze lento khona-ke uRamala kodwa ngithemba ukuthi le 3F2 ebasebenzele awubuke lo nozinti iba umahluleli ngasekhaya buka lo nozinti iba umahluleli ngasekhaya ubheke lapha-ke wandiza into wandiza imbokode waqhumisa ibhamu kwandiza imbokode waqhumisa ibhamu kwantaza ijazi gol lesibili lamaZulu brace yakhe lapha-ke uThando Lwethu Ngwenya indaba yakhe indaba yethu ubheke u-Alan fika kunkosi khona Hadebe phakamisa lapha-ke le bhola wenzwa ngendaba futhi-ke lapha-ke yena-ke uMthaka Buthelezi amaZulu ngabazobuya na kulo mdlalo kusazoba nzima umanje vimbili abesikhukhune Omeka Mdaka ngosikhona Hadebe Tarek Phillips ukhona ngale nobude bakhe alone nakamazulu kubukeka kuyi-on-goal kodwa nangu-ke uFelezi Tiafo eplazini kuJamo awubheke lapha-ke liyaphola wayibuyisela uFelezi Alan Nangya ezwa ngendaba lapha-ke Tarek Phillips ngamnika la leli goli ubheke nje-ke lapha-ke isibhudubhudu samabhubesi Alan wayibuyisela ngaphakathi kodwa-ke naye-ke nozinti-ke lapha-ke uhlulekile-ke ukuthi-ke ayithathe-ke lapho-ke ayikhiphele-ke ngaphandle ake siduzelele nabengwazi MTN8 wafa 6 goals umncedi eVandala Ramado bekhahlela Shaleyo enhle ibhola yakhe lapha-ke D'Angelo Kazemo ezongendaba lapha-ke wezongendaba lapha-ke nasenti Tiafo eplazini kuJamo bheke lapha-ke uKhahleko ehlafa indaba yakhe indaba yethu umbheke nje shaya ibhola elifondlayo enhle